Kaixo hemen baikugan eta gaurko gunin berriro bekauz Call of Duty Black Ops Laura jolasten. Eta bueno, nahi zotekari ze ondo pasetan dut Call of Duty jolasten. Eta bueno, aprobetxau do denborateko dela berriro be Besto zezere grabetako. Eta erabaket berriro be Call of Duty grabeti. Así que, bueno, a ver zera nurte deina con gaurko partide. Venga, pues vale, guzaldo zuenez, gauz duelo por equiposen. Eta bueno, aurreko bideoko azkeneko mapan berriro be. Así que, ikusita aurreko bideoen ondo ibili ginela mapa honetan, a ver zer urtean dan gaurko, Venga, ondo. A ver. Vale, idot bat. Venga, hilde. Espera. Ah, cago en sots. Vale, a ver, venga. Hemendik. Joder, hemendik. A ver, bideo honetan me vais supuesto tengo gustea bi partidas. Bueno, bat geratzen da lar laburre. Así que, bueno, bi ingo duaz. Eta bestela, zuek esan komiteetan, a ver, ondo iruditzen zuen bi eitie, edo, bueno, gehiago nahi baldin modu zuez, gehiago ingo duaz. Ze, ez jate, pebez kostetan, ¿vale? A ver, queda. Bueno, eta gero bai, segurazki egun egoteko baten grabauko dut Rainbow Six, baina bueno, Rainbow Six era bindala asko ez tola jolasten, horrela bai ez tola jolasten, bindala hilek ez tola ikutzen, así que horretan bai ez nazela ondo ibiliko, egizera lehen asko jolasten nabela, da asko grabetan nabela, baina, bueno, ez da egite, jolasten itzen ngozten da, bueno, ya está. Así que, hori, momentuz Call of Duty gokot, eta beste zozer nahi baldin badozue, esan, eta zaituko naz egoten, bai? Bueno, Rainbow Six nahi badozue, zaituko naz, berriro be, karo, hartu behar dut berriro be kainie, ze, karo, itxi naben, eta, bueno, berriro be hasi nahi banaz, kontrole eta akostumbra ubiko naz berriro be. Baina, bueno, oie, zaituko naz, eta nahi baldin badozue, karo, estela, Call of Duty, eta ya, ez teko dara zorik. Vale, hariño beziminaz nian, beratzi hildoguz. Momentuz, ezik ez da guapetxartu. A ver, mendik, euren respawnin dau, hemen. Edo, bestaldien, ez? Bai, bestaldien dau. Vale. Estela no biot berreo eskopeti partio honetan. Ez totatara hondian. Partio zuen, así que, hemen da bat. Ala, kendun duzti. Venga. Out. Vale. Amendik urtengo di, vale. Ya, kontos. Hortik urtengo ere. Joder. Vale, hila bez. Atxendeko asorain. ¡Oibo! ¡Oibo! Ah, vale, joder, claro, coche. Vale, Jumunas, igual ya arcuegas, bere lekuen jarrikot. Hemen uste otondo. Betxan. Ez fizetan, Handa usta, ez? Barruen. Oh, caguen. Vale, ¿qué va? Oso txartu dut. Vale, ez. Vale, me indica que son señores movido, Está aquí. Está aquí, no, ves. Oh. No. Osea, galduten hau orain, ez dakit zein da neuren respawna bez. Hemen bat ikusiot. Bai. Hile. Vale. Uy, voy. Vale.
¡Uy! ¡Buah! Joder. Vale, Amairu. Vale, es gabistazo, izan. Vale, a ver, zemendik esto kontroletan, Satuko gara barrure. Ahora, entonces, vale, escopetillas. Hemen bez? Hemen. Dot. Goratzu zu aurreko bideo nina bela berdine. Oh, lioen. Ai, boh! Que va, tera. Jesus. Venga, vale, irabazten gabiz, hori ondo dago. Hori momentuz, ondo... Oi, bo! Joder, esto ikusi, Ai, eskopetitara tenegonaz. Vale, ez da hor dure. Vale, momentuz, ondo. A ver... Zer con escopetigos. A ver, es que ez dakit, orain bertan galduten hau. Ez dakit, zein dan euren respawna, zein dan gurie, oza, galduten hau, benetan. A ver, baina, zelan izen alda, oza, es que, zelan alda. Oza, a ver, hemen bertan urten zela, oza, zein esku da. Respawna, ez da bondo, respawna. A ver. Vale. Eso, hortik se ves. ¿Qué va? Hortik ves. ¿Qué va? Handi datos. Pues argi gonda. Vale, se ves. Paso bito una saldo netara. Si ves aquí handi datos. Vale. Ya barruen dauz. Bueno, barruen, sartzen. Sniperrak estoaz aguantetan. Benetan. Vale, mendik gora. Vale. Hor, baruntz. ¡Uy, bo! ¿Qué va? A ver, aurreko partido bio bizen da, ¿Qué va? La. Vale, este cot, niñón. A ver, habilidad dot, a dos. Está aquí no viene, claro, vi tú. Ondo. Vale, mendi bat todos, orduen, Venga, hilde, pisek. Aurrera. Claro, Chan. Que va, media dos. Mendik. Venga, perfecto. Vale, ba, bueno, irabazi gulenengo partida, así que esta va a pecharto. Ez naz ni zen onena argi dago eset, ze estoa zein nolan esto tienen jugada berezik. Así que, bueno, normala da. Bueno, ba, urrengo partidien ikusiko gara. Momentu baten, ¿vale? Así que venga, urrengo partidie, barrure. Vale, ba, bigaren partidie, así que, venga. Bueno, kasu honetan ez dakit, bueno, joango naz Outrider gaz, baina ez dakit onena dan mapa honetarako, mapa hobe bai ezagutzen dut. Baina ez dakit, a ber, Outrider onena dan mapa honetan jolasteko. Segizan, bueno, a ber, arkoena ondo dau, baina, bueno, segizan, bai, ondo buena bai. Bueno, aurrera, a ver, lau segundu, eta a ver zer aurteniako partida horrekoen neko ondo juñako, irabazi dugu eunigaz, ikusen dozuenez, eta ez dakit amazortzi edo hildo dazen, ez nahi guzti así que, ea honetan partida obia baiten dugu nondingen. Así que, orain kontuz, urtengo 10 danak hortik, danak, bai, hori ikusiot bat. Venga, hilde, rekargau, zera, esatzetitatuz, mindidatos, seguro. Vale, ahora dos. Venga, hilde. Arriba de micro kendo dut. Gure barek. Vale, ya está. Volten gauz. A ver,
Vale, momentuz bi baja. Behin naute. Mantentze bat. Oibo. Berriro behin dut. Partida guztietan egiten dut. Emon birrien, oza, eski gure barik mototxat. Jesus. Nik urten zazu? A ver, oza, a ver. Zetan nabil. Gertu okin dut, eskopeta gainera. Bo, que va. Hemendik. Sin sorte jun. Venga. Bixe kanpora. A ver. Esto también hay que una nasela. Ah, vale. Echon. Oh, vale. Ese ves. Es que HD datos, orain. HD datos. ¿Qué va, tú? Es que... Joder, etorri ez atzetik da... Leko guztietu tinikoaz. Estos, no, tikosis. Antes ondo. Vale, beste bat etorreko eta igual hemenik. Que va. Venga. Bat koitik, ikusiot. Ah, vale, denbora gehiago itxaron bihot, sustut. Ez jatela bizitza kargau, guztire, así que... Denbora gehiago itxaron bihot, horrelako jugadetan. Baina, karo, ikasi bihot. Hori egiten. Vale, txan, vale. Eskopeti horrein eskuen. Ez dakite... Atean ez dakite etorri den berri bat. A ber, egiz izan, jendik izetu ezta, vale, jolas gehienetan. Eskopeti derama da dien, ez toda la zetan a punto bier, bai? Osa, eskopeti eramaten da nien, ez tozule zetan a punto bier. Baina eskenik normalien a punto bitot. A ver, txan. Vale, bat bajetan da hemendik. Ui, vale, ese ves. Konfundio inaz edo besteliko bat ditik junda. PM bat puta hostie. Mendik. Que va. Vale, a ver. Arku erabiltzeko momentu igual. Bueno, ez dakit momentu eriko nena erabaki dudan. Ze justo orain ez tekot mapi, oza... Justo keinduen doztien mapi eta ez dut inora okitzen, así que... Uff. Ez dakit... Ah, galtzen goiz? Uff. Venga. Ah, kauen sotz! Bateri mundutzat, bateri mundutzat. Vale, jungora hemendik, ze... Besti ikusi doanez. Eskopetie. Venga. Ui, bo. Danak niri, joder. Que va, eskotia esan naben ez zaiten. Vale, jakerra, bueno, momentuz gutxinez badakit vale, kanduzku ja, talaster, dana, espada biltin ja. Ez, bai, hilda be. Bueno, esto txarto. Vale, jungonaz emini berri be. Se konturatu naz, bueno, bigain. Bueno, konturatu naz, zona hori ez da blain, izenok. Kordetzen, beraz. Bez? Hortik datoz danak, eta ez da izenok. Ah! Kawin! Atzera junaz. Bueno. Vale. Onion, a ver, ez nazo zona bez eskopetiaz, vale? Orduen, praktika hobiko eta porua gehiago. Vale, jungonaz hemendibitik. Eskopetatakot. Eta jungonaz ebenen atzetik. Uff. Justo pino está alambre, tío.
Que va. Txakurri izin da. Claro, txakurri izin da. Vale, ez da importa. A ver, bueno, hor dia zinaz joen, ze alambri dekot, beraz, alambriaz ez dut zebiziten. Txakurre. Ez da egitetik ez da torren. Txakurre, tío, es que... Bueno, momentuz ez nabil negatibuen, ni, baina... Bueno, a ver, txan. Epa. Venga. Vale. Txaron. He vuelto a bare bate mongoaz. Se... Vale, bera. Vitorri 10. Vale, horregaz, ez dut, ez. Vale, a ver, goiko partien edo... Ez. Vale, a ver... Que va, bigas ese hemen. Escopetas bez, Osa... Vale. Disruptorio jarri dabe. Vale, a ver, salito dago. Vale, galtzen ondinen, Espada un horbaitik. Es que sin dugu. A ver. Es que... ¿Qué va? Es que vi besterik ez esto Silvier. Ya sabes, ya sabes. Bueno, cago en 10. Bueno, a ver, bueno, hau esan dugu partidie. Orduen, hau da gaurko bidue. Niri ez da izen partidea konena bideoetan bez. Baina, bueno, ez da SBS pasetan. Gusto betzue, petiko duen badakizu beno lotzazue like, komenta baldo zue eta suskribidu eskaltzeko bideo bat bez. Eta, bueno, zaitu gonaz bideo gehiago ekarten egun hauetan. Azke, bueno, agur! Let's go.